Amjambo tena, tunaendelesha kazi zetu za kusaidia watu. Sasa tuliwaambia kasi hatukwenda kitu, tuko na roho. Tuko na mama, nyibo te mlionaka video alipana ushuhuda yake. Mama ni mama wa watoto 7. Lakini maisha ilikatala juu ya hali ya vita, bwanake balimbebaka, alikuwa mwanajeshi na haiwe kama anakuwa hai wala kama kwake hai. Tulimtembelea tukamkuta mahali yenye ko desespere. Source yake tu ya kupata chakula ilikuwa tu kwenda kuweko pubele, walokota masaki, na kama wanapata chakula ndani wanaibeba. Sasa tuliongea na warafiki yetu na tunasema asante sana kwa Fondation Jibu. Fondation Jibu walisikia malalamiko na wakaleta msaada kidogo, mko mnaona hapa. Hii inaenda tu ongeza pengine kidogo yenyeko nayo. Juu alianza deja kuuzisha na hii inakuja tena kuongeza. Tunawalomba nyinyi mko nafuata hii video. Tunajua unaweza kuwa na mali mingi, lakini vitu ya dunia tutaviacha, ni ubatili. Kama unafanya matendo mema itakuwa kumbukumbu hata kwa watoto wako. Tuko na mama mingi biko mahali ya mubaya sana 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 juu ya maafa ya vita huku. Bamwa balikushaka babwana, bengine babwana balibatokaka, bengine tu ni ba mafamie pauvre, bengine tu biko mahali ya maisha ya nguvu, babia basoda, bengine mahali maisha na katala. Kama unakuwa mnaona hii video usikose. Ukitutumia msaada wako, tunatafuta mama moya, tunaimupatia, tutakutumia na wewe video hivi na itakuwa baraka. Mama, hii ni mbegu kidogo tunakupatia. Uende uongezee kwa biashara yako na uanze uzisha pole. Biblia inasema Mungu anatosha mtu mavumbini, anamketisha na kukiti ya wafalme. Labda yakifikia hapo, lakini hii ni mwanzo. Juu kwa hii hali ya maisha kupata hata kupatia hata na 1000 francs iko nakuwa nguvu sana. Wewe pekee uniambiaka hali ya watoto. Asante sana. Mungu akubariki na mimi nakuombea neema. Mungu azidishe kila mbegu yenye uko nagusa. Hii bitu tunakupatia, hii marchandise tunakupatia. Sasa utaenda expose ikuletee baraka. Kila esprit ya wizi tunapingana nayo kwa jina la Yesu. Sasa utaenda expose, hakuna mwenye akwe na clientele kukupita. Biashara yako ikuzalie faida. Mungu atoshe watoto wako kuyalala. Watoto wako watakuwa watoto wenye watasoma, watakuwa watajiri, watabarikiwa, na yalala haiko fasi yako. Fasi yako ni mkanisa, fasi yako ni msoko. Mungu akubariki kupitia hii mbegu, ikuzalie faida, uuze maparcel, ujenge manyumba. Mungu akusabushe mateso yote unapitia amo. Na mimi naomba baraka, mimi naomba neema tena ikutafutie bwana yako. Kama kwenye aliendaka angali hai, Mungu akuletea hai. Akuletea hai mzima iko hai. Na kuombea neema hii kwa jina la Yesu. Amen.